Sanibonani sithando zami, uRiwa kaSkhosana olibingelelayo. Isibuyile-ke indlondlo yenu yephinifa. Sizofunda namhlanje ngokwenza iphinifa eliyi-flare. Iphinifa esilenzayo ila phinifa esazi ukuthi iphinifa. Iphinifa nje, iphinifa lokuqala nje, leli phinifa elidala impela nje. Not lawa esimanje. Uma ngenza lelo phinifa-ke sithando zami, ngidinga u-2.5 meter wendwangu, depending ukuthi usayizi uyena muphi. Kulabo size nje abancane o size 30 ukuya ku size 44 ngidinga u2.5 meters. Then mase ngisuka ngithi 46 ukushona le ungawuthenga u3 meters wendwangu ukuze iphinifa lakho liphume kahle. So ngino plain i-poly cotton le ngiphethe la indwangu yami ebizwa nge-poly cotton, bese ngizoba ne-African print yami. Kule African print ifika iwu5 meter, mina ngiyayihlukanisa ngiyenze opiece abawu4. Futhi ngiyayisika nje, ngiyisike ibe opiece abawu4 abangaka nje, mhlambe 1 meter nje, 1 meter lentonyana encane nje akusakalanga sithando zami, kodwa ngiyawuhlukanisa nje ube opiece abawu4 u5 meter wami. Ilawe siwabiza nge-wax, ama-African print lawa esithi ama-wax. So iphinifa lami lizoba blue, ngisebenzisa i-poly cotton. Akuphocelekile ukuthi uhlale usebenzisa i-poly cotton, sebenzisa noma iyiphi indwangu obona kahle ukuthi izoba yinhle for iphinifa lakho. Nangu-ke u2.5 meter wami, indwangu nendwangu guys ingaba plain, ingaba ihlezi inawo ama-salvage. Sigoqa indwangu, indlela yokugoqa indwangu siyayazi-ke zithandwa zami. Uma ufuna ukwazi ukuthi indwangu sigoqa kanjani, uyela kwivideo yokuqala uzobona lapha. So ngiyayibamba, ngiyayivula, ngithi salvage to salvage, salvage to salvage. Hlanganisa ama-salvage ami, ngiyayilula indwangu yami ekuba ekugcineni, phinde ngiyigoqe futhi okwesibili. Ngithi isikelo sami, ngi-tape measure yami, ngi-ready ukusebenza. Nayo indwangu yami-ke isiqondile, ngiyigoqile kabili. Ngizosika lana usize 40, size 40 wephinifa, size 40 wephinifa. I-top length masisika njalo, masisika iphinifa zithandwa zami siqala nge-top. Njalo masisika iphinifa uqala nge-top. Top length iyona oyisika kuqala, then okunye nokunye sekuyalandela. So ngiyasika-ke lana u2.5 meter wami we-poly cotton, bese kuba la kade ku5 meter ngawuhlukanisa kawu4. Ngiyona ndwangu engizomixa ngayo le. Kukhona abantu bangibuza ukuthi manje mase nishisile-ke sisiri kusekubuhle, mina ngizangeke ngididwe yizona iy'ndwangu ukuthi ngiyomixa kanjani. No, akukho nzima zithando zami. Le ndwangu yami ino-yellow, ino-royal blue, ino-red, ibe nelokhunjani khona lo khala esithi uyi-peacock lana, ube no-green, ube no-white, ube no-black. Shuthi le mbala yonke le ela iyona mbala ongayisebenzisa ukuyimesha nale ndwangu. Shuthi ungathenga uplain wakho red, uzongena because u-red ukhona la. Ungathenga u-peacock, uzongena u-peacock la. Ungathenga u-yellow, uzongena u-yellow la. Kanjalo njalo njengokubona nami ngithenge u-blue. So ingoba u-blue ukhona la, asikho nje stress. Thenga indwangu enembala eminingi ukuze uzokwazi ukuthi shuthi njengoba ngithenge u5 meter mina ngamhlukanisa kawu4. Lokho kusho ukuthi bengingawenza amaphinifa awu4 aphume zithanda zami, aphume abe u4 if ngifuna ukuthi angabi namaduku. If ngifuna ukuthi abe namaduku azophuma abe u3, then lo piece wesi4 osalayo ngizosebenzisa ukuthi ngenza amaduku. Phela mina ngiyasave Nkosi yami, nginganeyihluphekelayo, ngiyayisave nje indwangu, angifuna indwangu ngizoloko ngiyimosha. So bengingathenga nje ezinginalo 5 meter, bengingathenga ngithi blue, ngithi red, ngithi yellow, bese ngithi green, sebeba u4 labo 2.5 bami ngizobameshisa ngale ndwangu yodwa. Thuyela abantu abawu4 abahlukene. Senze ibhizinisi. Yes, asambeni-ke zithando zami, let's go. Nazo-ke ngikala la u19 inches, ngithe ngenza usize 40. 19 inches wami ngawukhipha, ngawuthola laphaya. Nangu 19 inches wami kuphume i-back kuphela. Ngiyasuka lapho ngizokala o2 inches
abawu-4, 2 inches abawu-4. Abanye labo 2 inches abawu-4 engibakalayo, o2 inches abawu-4 amabhande ayongena kwi-frilly yami engingakayisiki, ozobona mase ngiyisika. Ayongena kwi-frilly lapha enzansi lamabhande, o2 inch bawu-4. Uzosika phela nawe ngendlela yakho, but iba nolwazi lokuthi uyosika o2 inches abawu-4. Ithele liphinifa engilenzayo, iphinifa eliyi-flare, ile phinifa nje mawuthi phinifa. Sikhulume ngalo ukuthi phinifa. Then mase ngibathike ilo 2 inch bami bawu-4, usele nayo indwangu lana. Ngiyayibamba ke manje kade igoqwe i-salvage to salvage. Mase ngibamba leli khona leli lingala ngaku-left, hlanganisa nelingaku-right wami. Khona elingaku-left ngihlanganisa ngaku-right. Le ndawo le engihlanganisa ngayo, shuthi le ndawo le evulekile ingaku-right wami. Then le on-fold ingaku-left. Thatha indwangu yami isiyi-square nje yayana, ngisuka ngaku-right ngiya ngaku-left, ngenza i-triangle. Qondise kahle indwangu yami. Lapha ezansi-ke ayizoqondana la, angithi ayibo iphela la, iphela lana kanti isakhona enye engaphansi ende elaphaya. So don't mind uma ubona ingaqondani, vele isiketi sakho sizogcina kule engaphezulu indwangu yakho. So ngigoqile ngithe right to left kwaba i-triangle indwangu yami, yayibona lapha sinamakhona u-3, 1, 2, 3 corners. Then sengiyasuka lapho ngizithatha yonke lapha ngaku-left, ngibuya nayo ngiletha ngaku-right. Naziya icijile-ke ngala uyayibona ithanda ukuba wide nyana. Naziya. So kukhona le ndwangu le ephela halfway la, nayi la igcina la. Mawuthi uyabheka la ikhona eqhubekayo eyale. Shuthi iphinifa lami mina fanele ngiqikelele ukuthi lize la kule ndwangu, but ngizokutshela ukuthi ama-measurements athini-ke. Nayi sengiyigoqile, ngizokhipha usize-ke manje. Usize ngiyukhipha ngakule ndawo le ecijile yendwangu yami la, kule ndawo ecijile. Kanjani? Size 40. Angithi ngithe mina senza usize 40. So as ngenza usize 40, ngizosuka netape yami. Ukhumbule ukuthi sisebenzisa ama-inches, asisebenzisi ama-centimeter. Ama-inches inamba enkulu, ama-centimeter inamba encane ku-tape measure yakho. Awusebenzisi-ke wena lezi namba encane, usebenzisa enkulu. Wenza kanjani? Ngisuka ku-1, ngizothi 40 divide by 2, ngithole u-20. Nangiya u-21, suka netape measure yami ku-1, ngiya ku-20. Ngayigoqa, safika ku-20. Mase ngifikile ku-20, ngiphinde ngiyayigoqa futhi okwesibili. Naziya isigoqeke kawu-4 i-tape measure yami. Nendwangu yami phela igoqeke kawu-4. Ngithi indwangu bengiyibambile, ngahlanganisa amakhona, ngase ngiyasuka mase ngiwahlanganisile amakhona. Le ndawo evulekile ingaku-right, evalekile i-on-fold ingaku-left. Ngasuka from my right ngaya ngaku-left, ngaphinde ngasuka ku-left, sengibuya nazo zonke ngeza ngaku-right. So sengiyayithatha-ke lo 20 wami engiwugoqela, ngizofike ngibeke la ezofike ithi thaqa khona. Hayi izofike nje ithi khaqa inele. Ngibeka straight guys, ngibeka straight i-tape measure yami, ayitsheki. Ngibeke nje straight, izophuma i-flare, injengoba futhi ngiyasika straight, ngiyophuma le ngaphansi nje kwe-tape yami, ngiyasika ngithi yabo ngisike straight nje into yami ithulithe du. La ngizokwenza amaphakethe ami-ke this time akusiwona ama-inside pocket, la maphakethe angaphandle asuke enziwa ama-free. So imloya ngiyayivula njengoba bengiyivulile ngesikhathi ngenza ama-inside pockets. Indwangu yami nayo phinde ngiyivule futhi ibe nje, bese ngiyayithatha ngibeka phezu kwetafula. Ngenze njani? Khumbula mina ngifuna abantu abasebenza kanzima, Nkosi yami. Angifuni nje abantu abasebenza kanzima. Thatha isandla sakho usibeke kusukela la eqala khona indwangu yakho ngala, njengoba injena nje la icijile. Thatha isandla sakho nje usibeke la, bese uthatha le ndwangu esala ngala.
ecijile igoqele esandleni sakho la. Fake nje kancane esandleni sakho ukuze iphakethe lakho lingabi lincane lingabi likhulu futhi. If ubona ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi mhlawumbe kosayizi abakhulu isala ibe ningi ngale indlela ngoba ubeka isandla kanje iyasala ibe ningi lapha. Phungula phela uhambe njengoba ibimile nje indwangu uphungule nje lokho ubona ukuthi uzokwenza iphakethe lakho libe likhulu. So nayi-ke injena-ke njengamanje igoqeke kanje. Ngizosusa lo piece lo engugoqela. Ngenza ama-outside pockets anamapliti lamaphakethe lawa. So indwangu yami naya isinjena manje. Isinje. Amapliti ngizowenza kule part le esezansi. Sizonikhombisa kodwa mase silithunga. Ngala ifoldekile indwangu yami ngizoyikhatha ngihlukanise kabili. Ngiyikhatha ngihlukanisa kabili kumele abe mabili amaphakethe ami. Naziya lo piece lo udoti ngeke ngisawusebenzisa ngiyobeka nje lapha. So la ngilo 19 inches ibe no 2 inches bama bawu4 bese ngiba namaphakethe. Qhubeke-ke isiketi sami nikhumbule khona ivideo engike ngayifaka ngathi mina iskate ilength yeskate kumele ibe u28 inches uma ubude nje buzoba kahle bungazokudinga ukuthi ufake iskate ngaphansi. So iskate sami kumele sibe u28 inches sesithungiwe sesiphelele. So awubali lutho. Uthatha lento engenzayo nale engishoyo uyenze nawe ekhaya izophuma lento esiyenzayo esiyidingayo. Mina sengibalile yonke into okwakho nje ukuthi ulalele ivideo. Buke ivideo, download ivideo, ubuke wenze njengoba ngenza. La uduka khona uyayipause ivideo qale phansi kule ndawo oduke kuyona. Siqhubeke-ke guys nayo. Alright. Isiketi sami nasi-ke bengisigoqile ngalikhipha iphakethe lami lapha phezulu ngakhipha usize kwasala indwangu ngakhipha iphakethe. So manje sengizoyibuyisa-ke futhi sengiyisikile ngisusa from left again ngiletha ngala ngakumina. Yebo-ke naziya sengigoqile-ke manje isiwuphisa ongaka indwangu yami ngifuna ubude-ke manje besiketi. Ngiqala la ngikhiphe khona usize khona. Ngiqala khona bese ngiyehla ngifuna u23 inches 23 inches kusuka laphayana engikhiphe khona usize ngiza la ezansi 23 inches ngamthola. Uma sengimtholile ngizosika straight guys, straight. Awugwebi yekani lento ukuthi uthathe mawuthi usika iflag uzothatha ukuthathe nesivalo sebhodo ubeke la uthathe noma ibhakede uzobeka la noma undlala indwangu ususithola ubhuqe ugcona indlu yonke indwangu isinabile-ke manje laphayana ufunana nalento eyiflag. Ngisanda ungihluphekisa guys. Angithi niyabona ukuthi ngisika ngihle phansi uqondile laphayana. Angithi niyabona ukuthi kunjani. Bese into engizoyenza ngiyayivula okokuqala phinde ngiyivule okwesibili. Ngicheckane ngicheck ukuthi iqondile yini lapha phezulu. Ngathola ukuthi inento engathi yenze uV kumele ngiyiqondiseke ukuthi uzoqonda nalo. Sorry. Sebenza ngedwa ufuna ukubonisa phela. Sebenzisa yonke into uma umthula. Ngifuna ukuthi iqonde ize la. Ngizoyisika-ke kancane. Ngiyaqondisa-ke ngivala ngisusa loya V ngoba uzokwenza ukuthi i-waist yami ingabi yinhle. Mase ngithungile ngithi uyabona-ke manje sekukuhle kunje ayana-ke manje thana ngikukhombisa ukuthi isiketi sami sinjani. Ngikukhombise-ke manje ukuthi isiketi sami sinjani. Yiso lesi. Tada! 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 Like isiketi sami seflay. Siqondile kahle nje simnandi sinjeyana lapha ezansi. Ngiyasigoqa-ke ngiyasibuyisela endaweni yaso. Nikhumbule ngine-back anginayo i-front. Ngine-back nginamaphakethe ngino-2 inch abawu4 kusele nayo indwangu. Kusele kanje. Into engizoyenza ngizoyivula phinde ngiyivule phinde ngiyivule. Mawuthi uyabheka la
isikekile ivulekile ngala iyophisi bawu2 then ngala i-on-fold. Ngizothatha le ndawo yo-on-fold ngilethe ngaku right wami bese leyana ecijile iyowela ngale kwetafula lami ngizokhipha ifront. Ibuyela kwi-back yami 19 inches wami we-back. Nangiyana ngithi ngiyamthatha isalvage yakhe iba ngala ngaku right wami sengibamba amakhona akhe phezulu back ngiwaletha ngakumina. Ngifuna ukukhipha usize ke phela manje la kwi-back. Ngifuna ukukhipha usize ngiyahamba ngesiketini ngoku size bese ngikhiphile esiketini. Khumbula ngifuna abantu abasebenza kanzima mina nkosiyami. Ngifundisa ogogo mina la, ngifundisa omama abangakaze baye esikoleni. Ngifundisa abantu abangakwazi ukuthunga kanye nabo laba abakwazi ukuthunga. Ngiyawazi amaqhinga yethu bafika la kumina umuzwe ethi hey ukuthi nje iphinifa mina ngiyanqena ukulenza. Iphinifa lo umsebenzi. So sisine bengicela ukuthi ungenzele nkosami ngine-order. We bhatata ngithule ngimbuke mangithanda ngiyanqaba futhi. Ngiyanqaba futhi ukumenzela umuntu ofika esesho njalo. Sengitshela ukuthi uyanqena. Uthi ngibhizi. Hayibo siso busy. Musani kuba njalo. Musani nje kuba njalo siso busy. Thatha isiketi sami. Ngixolele izinto engihlangabezana nazo lezo. Umuntu mayenqena ukuthi asho nje. Ngoba nje inhliziyo zethu bathunga izimbi. Inhliziyo zethu sinomona, sinomhobholo, asifuni ukuvuma futhi into ongayazi. Sifuna nje uma sengathi yonke into ngiyayazi. Lifike icustomer ngicela ungithungele ingubo yomshado namasuti ukwenza impela bese sinamaphinifa ngicela usale usungenzela uzothi hey manje ngixakwe ingubo zomshado umsebenzi ngiyangubo manje ngiyacela manje ukuthi ungisize ngamaphinifa at least. Hayibo ntombazane kahle